ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩ ꯆꯥꯍꯧ ꯆꯦꯡꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯝꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒ ꯇꯃꯥꯏꯇꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯒꯦ ꯇꯧꯏꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯀꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ a blanket bag the season baby what happened do talk to me uska meaning hai mila do khoi chat pada papa da what happened hi bani mitai da mami ki masak you said what happened mommy's face is like in an angry mood bye ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯅꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯗ ꯂꯩ ꯃꯆꯨꯝ ꯇꯥꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯛꯑꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯔꯗ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒꯦ ꯄꯤꯖꯥ ꯃꯨꯅꯨꯒꯤ ꯄꯤꯖꯥ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯉꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯃꯥꯏꯇꯟꯁꯦ ꯑꯃ ꯍꯧꯒꯠ ꯉꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ichanupa lai pa chitao Island country in Asia known for beautiful landscape, tall mountains and famous cherry blossoms. Tokyo is the capital of Japan and one of the biggest cities in the world. Japan is Hello nemtana hujiki haibado Good morning everyone. My name is Sarvin Singha. Today, morning everyone. My name is Sarvin Singha. I study in third rows. Today I am telling everyone. My name is Sarvin Singha. I study in third rows. Today I will tell you cool things about Japan. Japan is an island country in Asia known for its beautiful landscape, tall mountains and famous cherry blossoms. Tokyo is the capital of Japan and one of the biggest cities in the world. Japanese people love technology and they have invented many cool things like robots and dogs. 5. Mount Fuji is the highest mountain in Japan. It's snow-capped volcano that everyone loves to visit and see. Nugi pizza akoy kunugi pizza semula munu se pizza akoy ichanupi ne pizza se to tamaitan je pizza koi ba ha pizza do ni I want to also eat. ba how ba munu sire sarbugi sa I want one more, okay? Kitang kathokare baba cha what happened hello lagi Jam sha. how ba yummy kuda yummy ra okay cha ma'am si asna igi adugai di asna igi cha loli cha ne nga ni pizza na loi gare ni muno hap tu mami gi ni si mami gi puthor ai mu cha tha ge ma'am tu nga ni so ta la ni thak toi se how ba ne khoi thunu ge ima cha na loi ra me ma cha thoi nang gi di ima good boy good girl ngata ngai khare tawi hi sam haw ra he ai chanu pa se du asiga piece kya rak sure ahum sure ma 2.5 ti ra mani nang cha toi je mami na ma chi khak ti cha bi hai na na won de gi ai french fry tau ga na na hi chanu pa gi demand ni ado recipe ke diula ro shortcut pa jang na taurage evening gi ba enane promise to salura ba yukta ki french fry pizza ne na dugi kan ta phale du na to da ya khila lai do sa sidai siga minute mari mu phulani thum hapaga ko minute mari mu phulani haba mari manga jam kuina phutpa jade pungsi timer thamaga phutpi humra dedi namni su unda bana dedi mun baza de bichi poche magi stars me amde thokla ani reidi fazana brain to thopirani de ka bhandoi ne aba ne hasi je kitchen towel ne aba ina ai onlak pata chawrak pa hai tari ado asi se asi gai siga kanghale fen makha fen tha do su jai hudi intham dan ne no ma cha pai nu baba nu kanghalla ga ngatang air dry wa helaga ne reidi corn flour se mo ko mu chai selaga tai du ne ba se will put 2 spoon corn flour ठीक है
चे मोबाइल से पाइबी गेरा नत्रगा इसम तौरगे तुगा नको जाम हापा जादे बाबा नो कॉर्नफ्लोर पैकेट तो पायो नको थमुसे जाम हापा जादे कोटिंग तोबो मतलब हे जाना दे बाबा नो ते पायो से पैकेट से पायो बाबा जाम हापा जादे बाबा मिक्स तौसलानी मिक्स तो mama tau kena hanu baba no jam light layering wo hendoi na ba jam na kana tau ba jade pa ai dine kari hai de no khang de dai bu si jare looks like Jadi fry taurani ikan lupa lagi farmais pura taurani jaga dah kuno मैं सॉस का चाह नहीं जादू ini muno जादू ini kap kano fry tau hige fry tau raga जादू ini wait baba no जादू ini ko jadi lah jauh ngau lah sila ja asyik ani rak fry tau doi ni apa nak hai lah ngan laga mo kung fry tau doi na ba fast ta khitang khak ngau san ngani aba jam na ngau do ngau re aba ko dei sigai se second base ni ngau raga khitang ani ra ngau doi ni jam ko ni ngau bodi ya deba third base ni ha ये फूड कलर है ate de siga su khara ngau ra thame du ching halaga simu atop akum ani ra ngau rage gi marak ta ne french fry ga cha ba gai se macha mami ngau ra ge se light brown ngau ra ne ba ha hap ke kuno Ini french fry का चार्जर नहीं दे है लोरे मम्मा लोरे कलर से जा रहे लाइट ब्राउन हो रहा है mấy chị đang ngâu lụa đấy, bữa thôi đây cha nó ba cha bằng ngái ngầm đấy, rồi chị tí chút bà đã thao sẽ cái nào chị bữa cái nó tụi máy tàu đấy KFC cái french fry tụi mày nè sống thì dùng có em crispy rồi nó dùng này đi melting máu chui rồi mình đi mà trả thôi kia